Nĩ mitha ya mwanya ya gũkũngũĩra arutwo a natharĩ cia mũingĩ kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, igongona rĩrĩa rĩharĩrĩirio nĩ thirikari ya kaunti ĩno. Gavana Kimani Wamatangi akĩoya kanya gaka gũkũmithia gũthario gwa irathi cia natharĩ mwena wa Gatũndũ ya rũgongo, mĩario ĩrĩa ĩnyitĩtwo mbaru nĩ mũtongoria wa arĩa aingĩ mbunge-inĩ ya Kiambu Godfrey Muceke. Ameonelea kwamba watoto ambao walikuwa wanasomea hiyo shule, watoto wa wale wazazi ambao hawana uwezo kama wale wa kupeleka watoto wao private schools, ndio wameharibia shule yao, lakini tunamuombea Mungu, Mungu ndiye atatulipishia. Si ni kweli jameni? Na tumwambie Mungu wa wale ambao hawana uwezo, yeye mwenyewe ndiye atakuja kulipishia. It is a great shame. Na hata hatujui hiyo TVET ambayo unataka kujenga itasomewa na nani, kama watoto pahali masomo inaanza ndio nawaharibia foundation yao. Muceke onake ndatigĩtwo na thutha gũkĩrĩra ambunge acio arĩa augĩte makoretwo makĩagagia mũingĩ wa Kiambu makĩgeria kwagagia thirikari ya Wamatangi. Tunaomba tu tafute namna ya hao watoto wetu wapate pahali ya kufungua shule Januari. But it's a great shame. Na kama institution ya serikali hatujaiona, it has never been heard ya kwamba institution ya serikali inabomolewa ndio mjenge institution nyingine ya serikali, ukiharibia watoto maisha yao. Mwena-inĩ wake minista wa gĩthomo thirikari-inĩ ya Kiambu Ndagĩtarĩ Mercy Njagi nĩ atĩtĩrithĩtie atĩ nĩ megũthiĩ na mbere na gũtungatĩra mũingĩ, gũkũ akĩũria arutani a natharĩ cia mũingĩ kũmĩrĩria nĩguo kũnyitĩrĩra rũciũ rwa ciana icio. Unajua tumetendwa hii mwaka, but we have decided not to check at venye tumefanyiwa. Your Excellency pale Kabete nilijenga Rungiri ECD. Mheshimiwa wa huko alienda akajenga toilet katikati ya PlayStations, and to ask the municipal manager Kabete aende azike a toilet katikati ya PlayStation. Pale Mugoga nilifukuziwa watoto Mugoga moja, nikaambiwa county iko na shamba yake pale Geshana, twende tujenge huko na tutoke huko. So hatukuambiwa, tuliambiwa space ni ya kitchen ya primary. Pale Ngeta primary watoto wangu for all 1 week wamesomea chini ya mti, and adults are very confident. Adwagima wanachukua photos wanaweka kwa mtandao as if it's a proud thing that the only classes we have are for JSS. What about the babies? Njatũkano gatagatĩ ga ambunge amwe kuma Kiambu na thirikari ya Wamatangi tigũthiraga ciatĩra, kũrĩa rĩu kũronekana ngũrani ya tabarĩra cia thirikari nene na ya kaunti. Ngĩgũithĩranĩria marĩa marahanĩka kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Njaũ ya Kĩnuthia.